Ok, sreće, pa nije velika magla. I da, nije do prozora. Odmagljeni su i uključene su maglenke. Znači ovo je samo magla, idemo 22 na sat. Ovako u selu, znači šta li je onda... Ako ovako na selu, šta je na magistrali? Čuje se malo i ventilator, to može da smanji. Ali ljudi moji, koliko vi vidite, to je to. To je ono što se dešava u stvarnosti. Da li je bilo pametno da ipak nastavim ili je trebalo da se vratim kući, ne znam, ali to pomolio sam se Bogu i nadam se da, to jest vjerujem da ćemo da stignemo bezbedno. Iza mene je auto, ne znam da li bi on htio da ide brže i da li bi zaobišao, ali evo imat će priliku uskoro, je proširenje ovdje. Da mu ne kočim bez veze ako. Znači sad već idem 35. Ali je stvarno neverovatno. Znači mislim da nisam vozio po većoj magli. Mada ovdje je već sad malo bolje stanje. Ali jednom sam autoputom, znači bukvalno sam išao 60 na sat. Čak i manje tamo pred tunelom. Ja mislim da ima snimak 40 na sat. Magla je bila bukvalno, ono, možeš da sećaš. Doduše sad je i 5 do 6, pa još uvijek nakon malo. Mračno. Ovo je sad za pobedu. Niti ima belih linija, evo gdje se čovjek prođe na biciklu. Niti ima belih linija, evo malo sad se vide bele linije izbledale. Gdje li je onaj čovjek krenuo s biciklom u ovo vreme, ne znam. Ali idem, evo, 40 brže ne želim, ako on misli da može, neko obiđe slobodno. Ide auto susret. Ili kamion. Auto. Uspjeli smo da izbjegnemo onu rupu. Bukvalno ovako se vidi uživo, znači sve kao na snimku. Neko čeka autobus u ovoj situaciji. S druge strane put. Idemo za kamionom, možda on vidi bolje. Što je brzo. Jedva sam ga stigao. Evo, čovjek ide 80 već.
Ipak mi to malo sumnjivo, ja ću da napravim ovako rastojanje jedno. Ovdje je bolje sa linijama, znači mnogo znače linije. Ljudi moji, stavljajte linije svuda. Pogledaj koliko je ovo bolje. Nevjerojatno. Nadam se da telefon manje treska sad. Imao sam problema sa senzorom. Bregaste. I sad još uvijek treba da očistimo O2 senzor. Ovdje je baš lepo. Kako je ovo moguće? Kako je ovo moguće? Bukvalno kao da smo izašli iz Maglavlje, da? I znači to da očistim, da skinem i da očistim, ali mnogo je na zeznutom mesu na Mazgi 6. Znači, s donje strane negdje ispod ajde da kažemo volana. Ali kad odete ispod, a nemam svoj kanal pa moram da odem kod brata jedno, onda je sa gornje strane, znači iz dulje grane. Evo sad se magla i dalje oko nas, ali ovdje se vidi kao po danu. Ovo je dobro. Osim ovih rupa kroz koje sam sad morao da prođem. Inače ja to izbjegavam isto. Mislim, to je malo plitko, ali ne volim da mi treska bez veze. Nisam piroćanac, ali sam naučio ja nešto tamo. Šaci. Okej. Ode nam kamion, ali bar je toplo unutra. I evo nas opet u maglu. Znači ono je bilo kao malo iznad magle, znači ovo je niska magla. I sad kad smo otišli u rupu, ponovo smo u magli. Što je ono čovječ. Ja gledam da li je avion, kamion. Brzi voz. Kad ono Superman, brate, prođe, nic dade žmigavac, ni da pozdravi. Obično onako pozdravi svima, ono, pokazuje Heil Hitler kad leti. No, sad ništa, brate. Ok, malo izbjegnemo šahtove, malo izbjegnemo ove rovove koji nisu asfaltirani baš na najbolji način. Damo žmigavac u levu traku pa damo odmah žmigavac u desnu traku i idemo pravo. Što bismo skretali kad nema nikoga. Popravili su semafor, konačno. Evo i zeleno nas dočekalo, hvala Bogu. Sad da su asfaltirali ovo posle 20 dana da vidimo. Ja neću da se zalećem, nosim terak pozadnji. Evo ovdje bi trebalo negdje da to bude, nisu naravno asfaltirali. Prođe čovjek kao da nije njegov auto, baš ga vidi.
neke magla, bitno da se vozi već. Pa kako? On ide u onom naš, da znate, niškom po niškom sistemu, ako udari nešto čuće se. Do. Pa nadam se da će maglica da se podigne. Pošto nije baš zgodno biti na buvljaku dok je magla. Neće da dođe ljudi. Nisam loše šahati. I onda sam ko zaboli duša. Da sam radio. Mogu ja da prođem, on je spor. Nije samo magla i zemlja, ima magle i ove kanalizacijske. A ovdje, uđe satek. Ljudi moji, na ovom potezu između Šapca i Majure. Doduše ovdje smo još na Triangli, ali je ovdje isti sistem. Ali posebno na tom delu puta kratkom između samog Šapca i naselja Majur. To je nevjerovatno, znači bukvalno štipa za nos ta kanalizacija. Jer ima jedan deo koji je ravan, a onda ima jedan deo koji iza toga, koji onako ima malo izraženiji pad kao sad ovdje. I to je dugačko sigurno nekih 200 metara. I onda sva ona voda, sve ono žitko ode i ovo što je sporije i teže ostane tu, brate. I ništa ga ne podmazuje, ništa ga ne kupa i onda smo... A pogledajte ovdje opet, nema magle. Nema magle, brate. Kako je to moguće? Ovo neka selektivna magla, samo tamo gdje ima isparavajućih fekalije. Dobro. I opet evo magla. Zamislite, sad izađem iz auta i ono mi magla do ramena. I ono kao glava iznad magle, a telo u maglu. Niko nije došao živ, danas će biti katastrofa. Potroši gorivo. A već 6 i 7. A ne kao ima, neko čeka još uvijek ulazi. No da još uvijek ulaze, još uvijek ovo malo što je došlo nisu ni krenuli da puštaju. Što je dobro jer ja nisam pripremio novac za ulaz. I... sad ćemo to da urađemo. Sad ćemo to da uradimo, isključit ćemo klimu. Nadam se da neće da magli. Ostavit ćemo samo grevanje. O, super. Imam čak i sitno. Tako da smo ovdje rešili. Što sam ostavio toliko ventilatora da zeva. Ovi nisu ni upalili još.
automobile i kondiće. Pa ćemo mi ovako malo da bacimo pogled, ali rampa. Ovo što je otvoreno, ako nije otvoreno, gasimo ime. Rampa zatvorena, zašao jedino poslije. Isto ljudi, mislim da nema potrebe da snimam unutra. Nije velika ni gužva, pa da snimam razna nervisanja. Ajde, ne zbunjujem čovjeka, pa to je to. Vidimo se, ćao. Jučer sam bio u Šapcu i naravno uplatio parking kao svaki dobar čovjek. I stiže mi tek sad poruka po isteku 3 minuta. Nije izvršeno plaćanje. Nije prošlo iz nekog razloga. Ništa, pozdrav, ulazim.